Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM. Hei no mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa vha khou i ḓiselwa nga Pluxnet Fibre. WhatsApp ndi 083 649 4138. Ndi Phalaphala FM ya kabarasi ya khasho ya Afrika Tshipembe lokovhela ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa ya tshipentshela hune na musi ra khou vha ḓisela hei no mbekanyamushumo ri Durban July Greyville Race Course hune ha vha na mushumo muhulwanesa hune wa tou ḓivhea kha shango ḽoṱhe hune ndi midzhayo ya dzibere fhedzi hu vha ho ṱanganisiwa na fashion. Zwino riṋe sa mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa ro lambedziwa nga vha Pluxnet Fibre vho ri ḓisa fhano uri ḓisele vhone mutshilisi wa Phalaphala FM zwoṱhe zwine zwa ḓo vha zwi khou itea kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Vhahashi vha Phalaphala FM vha hone ro bva kha mbekanyamushumo dza nga matsheloni vha nḓilani mufaro tshiko dzi a rowa dzoṱhe hedzo mbekanyamushumo dzi fhano. Zwino ri khou ya vha ṱoḓa havha vhathetshelesi vhashu havha vhahashi vhashu khathihi na vhabveledzi vha hone ri vhone uri vho ambara mini hone vho ambadziwa nga nnyi. Ri zwi funa nga maanḓa hone vha tshi fha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo kha vha shumise X na kha Facebook vha ṱoḓe Phalaphala FM rinanwi misi yothe arali vha khou tou thetshelesa kha radio tshiratisi ndi 87.1 ya khano 7.8 DST audio K811 vha ḓo zumbula uri ri live kha vha tshimbile vho ri ṱalela vha vhona uri ro ambara mini na Miss P hone hanefhaḽa ḽa mubveledzi Chittagong ri khou tshimbila roṱhe u itela uri ḓisele vhone mutshilesi wa Phalaphala FM hei khasho ya tshipentshela khathihi na vhaṅwe vhathu vhoṱhe vhane ra khou vha vhona vhane vha vho ri vho ambara zwiambaro zwavhuḓi nga maanḓesa uri ri vhone na zwo ri zwithu zwo tshimbila nga nḓilaḓe kha heḽoni ḓuvha ḽa ṋamusi. Mutshilisi wa Phalaphala FM kha vha ntevhele a kha ḓivha madekwana vhuḓu wa fhano Durban July mutshilisi wa Phalaphala FM kha ri vha vhudza zwo uri musi ri tshi vhona vhahashi vhashu nṋe ri khou ḓivhudza nga maanḓa ngori havha fhethu ho tambiwa labi a hu ngo vhuya itiwa zwo tamba zwa zwino ndo ima na thimu ya vha nḓilani ho nakiwa mutshilisi wa Phalaphala FM na mubveledzi ndi khou relocata ri na gurupu dzone dzi tou vhonala uri dzo tou ambiwa upfhi kha dzi vhe hafha phanḓa nga u tevhekana ndi madekwana ndi khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Madekwana avhuḓi nga maanḓa Miss P khathihi na vhathetshelesi vhoṱhe na vhaṱaleli vha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Kha ri lavhelese sutu yanu na kuvhekanyele kwa mivhala uri musi ni tshi vhuya na humbulo wa ambara nga u rali ho vha u itea nda ndi khou tevhela thimu ya 2025 ya Durban July Marvels of Mzansi nda ḓivhudza uri hei ndi miṅwe ya mivhala ine i hone na kha emblem kana flaga ya ḽa Afrika Tshipembe ndi ngazwo ndo chuza hoyu muvhala. Zwithu zwo tou thoma zwe zwa ḓa muhumbuloni wanga ndi tshi tou pfha thimu Miss P ndi mafhungo a uri ndi mini tshithu tshihulwanesa tshine tsha kunga vhathu hangeini nnḓa ri tshi khou lavhelesa uri Afrika Tshipembe ḽiṅwe ḽa mashango ane a khou shuma zwavhuḓi kha ikonomi gold havha tshithu tsha u thoma Miss P. Fhedziha ndi zwone ro no vha nyana ri kha vhuimo ha vhuvhili kha shango ḽa Afrika ngauri Ghana ḽo no vha ḽone number 1 fhedziha ri kha ḓi vha vhathu vhane ra khou shuma zwavhuḓi ri tshi khou lavhelesa gold. Zwino ndi zwine zwa zwithu zwe nda ri hai fhedziha ndi khou i vhona netness Miss P na muḓiri ndi dzhia nyana na culture ya vhaṅwe vhathu ndi dzhenise khezwilana zwiwananyana hanefhaḽa nṱha fhedziha ndi zwezwo Miss P. zwo amba zwo ri ṱangana musi o imelela musungu wa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe kha ḓi lavhelesa uri sa thimu kana ndi nga tou sa mbekanyamushumo ya nga matsheloni ndi yone mbekanyamushumo khulwanesa kha dzi radio dzoṱhe musi vhe no swika hafhanoni ndi zwifhio zwiṅwe zwa zwithu zwine no zwi wana fhano zwine na khou swika na zwi shumisa u itela uri vhathetshelesi vha Phalaphala FM navho vha kone u vha vha tshi khou ḓiphina nga zwiṅwe vhonyana zwo vheho na zwi dovha fhano Durban July. Musi ri hafha Miss P khathihi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri vha ri khou goda zwithu zwinzhi zwo nga u fhambana zwithu zwi ngaho fashion. Muthu u funa u vha na vhuḓifulufheli kha ene muṋe wazwo musi ri tshi ḓa kha u ambara musi ni tshi ambara a ni funa u vha ni khou dauta kana ni khou ḓivhudza uri vhathu vha ḓo ri mini ni funa u vha na vhuḓifulufheli kha ene muṋe wazwo. Musi ri tshi khou amba nga event Miss P ndi songo hangwa uri ndi event ine i alusa ikonomi ya ḽa Afrika Tshipembe. Ri hafha ri vha ri na vhaḓivhalea vho yaho nga u fhambana vhoramabindu vho yaho nga u fhambana vha vha khou alusa ikonomi ya ḽa Afrika Tshipembe. Vhathu vha Limpopo na Gauteng ndi tshifhinga tsha u sa tsha sogola nga internet. Pluxnet Fibre yo swika i khou vha ḓisela Wi-Fi i sa ongolowi i fulufhedzeaho nga 399 randa fhedzi nga ṅwedzi a si heiḽa ine ya sokou mona tsha ndzunguluwe hei ita zwa vhukuma vha tou puṱedza fhedzi yo vula i nga thusa matshudeni vhabebi kana vhoramabindu. Pluxnet Fibre ndi
PLUXNET kha vha joine namusi kha pluxnet.co.za kana nga WhatsApp ka 0836494138 yashu nga riṋe vhaṋe. Tanga ene ndi lwa vhuvhili a tshi khou ḓa fhano na mbekanyamushumo ya nga matsheloni. Tshenzhemo yawe nga nḓila ḓe musi a tshi vhambedza Durban July yo vha hone ngo fhiraho. Ye ndo lavhelesa thimu ya mara ya na ṅwaha i tshi khou amba Marvels of Muzanzi kha ḓo mbudza uri phambano ya hone o vhona yo Miss P ngoni ya uri a zwi vha sana phambano ngauri zwino zwithu zwine zwa vha nga maanḓa ra roḓa hanefha Durban a thiri mavona ra ri tshi khou lavhelesa mafhungo a riding the wave ndi thimu ya hone ri hanefha maḓini Marvels of Muzanzi na zwone ndi zwine zwithu zwine zwa kunga vhathu na again vha tshi khou ḓa fhano ngauri maḓi na hone a khou kunga vhathu nga ḓe dzi tshi ḓa fhano Durban zwino zwine zwa zwithu zwine nda nga to amba uri ri kha ḓi vha hanefha ḽa kha mutsedzimuthihi Timbandira ndikoliwa nga maanḓa kha mateko na kutitsere. Ndikoliwa nga maanḓa. Ikezo mthitshiriso wa Phalaphala FM timbandirani ho nakiwa nga maanḓa. Vha ḓo zwofula mthitshiriso wa Phalaphala FM uri musi no ḓafha vha ḓo vhona mitayo ya dziḓerebeni. Fhedzi hu na mafhungo a fashion hune ha vha hu khou ṱanganyisiwa zwa mitambo khathihi na fashion. Hafha nda ima hone ndo ima na Bright. Ane ro ri tshi musedzana na ri hoyi ri khou fanela u amba naye ngauri mutambo ḓivha uri musi a tshi nanga uku kuambarele kwawe ndi mini zwo ṱuṱuwedzaho uku kuambarele kwawe. Bright, welcome to Phalaphala FM. Thank you so much. Thank you so much for having me. How are you? I'm good, thank you. I really like your outfit. Tell us more about your outfit. So that's I created for myself in a space period of time within like 2 days because I was so unemployed of what is it that I was going to wear to this wonderful beach. So like I had like 4 outfits, but they never like gave me the perfect task now. So I ended up creating this one for 2 days. So as for the this was only because you know South Africa. The theme, Marvels of Muzanzi. You've been here since morning, right? And looking at how everybody has been dressing or how most people are dressed, what would you say about our fashion sense? So South Africa is very, very threatening in terms of the fashion industry. And the fashion industry is just in good hands, you understand? So I am very threatened myself. I feel like so many people are so creative. I don't even know where they get ideas from. Misi so Phalaphala FM zwe Brian aba ko sibisa zwo ndi uri ene o vha tshi vha na maḓuvha mavhili fhedzi a sa ḓivhi uri a nga ambara mini ndi hezwi a ḓo humbula uri ndi khwine a tshi ḓa na heinoni outfit ya i ambara fhedzi uri a vha na outfit nnzhi u fhirisa nthihi a tea u nanga heinoni ya ambara yone hone ha Brian ndo vha khou vha mu design ndo muvhusa uri u tou bva tshi ya vha hone tsha matsheloni u swika zwino ndi tshi kovhela nga uri sa tshi lavhelesa kuambarele kwa vhathu vho yaho ngo fhambana u khou vhona ngo ima nga nḓila a ri maafrika tshipembe vhathu vhone vha vhori vha na nḓivho na vhuṱali nga maanḓa zwi kha mafhungo a fashion a ri ene o takala nga maanḓa mutshilisi wa Phalaphala FM ri kha ḓi vhona zwinzhi zwine zwa khou itea fhano fhedzi ri kha ḓi amba na vhahashi vha Phalaphala FM thimu fara mutshilisi wa Phalaphala FM ro swika hafha thimu fara okay I was taking my phone. Miss P. Okay. You really very hard. Timo Fara. We done Miss P. I to very say outfit and Fara Musuri. Musiro kwa ashilanga noni ropo. Aba umbladi. Nizo muloroni kana nizo furo banga nga mwezi wa phando. Awa chizwa sorry. Rishi and the Durban July ndo ambara ropo. Ndikholibonga amanda Miss P. Asubva ngaphando lini naona sizwa muloroni. Ndo lindela u tshi bva theme ya uyu ṅwaha vha ri Marvels of Muzanzi. Nda vhona uri nṋe sa muthu wa Muvenḓa zwine nda ḓivhudza ngazwo zwa fhano Afrika Tshipembe ndi labi ḽa ṅwenda zwino khezwi ndi ngazwo heyi rokho heyi yo ḓa ngorali ya mbo ḓi dzhenisa na labi ḽa ṅwenda u ḓirwa khana nga mvelele yashu ya Tshivenḓa sa mudzulapo wa Afrika Tshipembe. Lizzy, kha ri lavhelesa hanefho mangele kwa ndi khou livhuwa nṋe ndo lavhelesa uri shango ḽa Afrika Tshipembe ndi shango ḽine ḽa ḓivhudza nga mineral nda mbo ḓi ya kha platinum ndo lavhelesa uri na vhabveledzi vhashu kana vhalambedzi vhashu ndi vhane vha vha na maṱiraka ane vha khou hwala zwithu zwo fhambanaho zwino vha ḽawe logistics vho tou ḓa vho hwala platinum ngei a ri ḓo lavhelesa highlight ya vhusiku u tou bva tsheve wo no swika kha fhasi ya highlight ya vhusiku ndi zwithu zwinzhi Miss P u bva kha nḓila rine zwavhuḓi vhuḓi ri tshi ḓa hafha ri vha ri khou ṱoḓesa fashion ndo zwi vhona uri vhathu vha Afrika Tshipembe vho hulisa heyi thimu ya ṋaṅwaha vhaṅwe vho ambara malabi a Afrika kha uyo ambara minerala ndi vhathu vhanzhi vho ambara khaye zwine ene o ambara labi ḽa fhano Afrika Tshipembe a tshi khou ḓi vhudza ngo vhaṅwe Afrika Tshipembe na vhaimbi u
khou takadza nga maanḓa vhoramuzika big zulu zwezwino ra ri tshi khou vhona afha ri tshi khou tshina nga maanḓa zwino u vhona vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vho kuvhangana nga u rali vho ambara nga u rali vha tshi khou ḓiphina nga u rali ndi zwone zwine ra ḓiphina ngazwo Mshirisi wa Phalaphala FM Roḓigeḓa kha ri tendori yo tshimbila ke kha ri muḓa namba ri pfe kha lizi uri highlight ya vhusiku na vhusiku rine sa mufaro ri vha ro ḓelesa fashion nga maanḓa ri vha ri khou lavhelesa uri vhathu vha ḓo vha ambarisa hani vha nga dovha ṅwakani ṱhamusi vha lulamisa ngafhi na ngafhi ri vha ro ḓifara dzi red pen nyana na dzi black pen ende zwino ngori nṋe vhewa ndo ni interviewa niye ni vhudze na vhone ngeuri a songo vhuya amba zwiṅwe zwithu ngauri ndi ḓo ya nda thuthe ndi ḓo zwi thutha khamusi ri tshi khou vala nyambedzano yashu kha ri rambe vhathetshelesi uri vha ḓo thetshelesa mufaro nga tshifhingaḓe vhathetshelesi vha Phalaphala FM heyi ndi thimu ya mufaro ino ḓa kha vhone musi mulo swika ḽavhuṱanu awara ya vhuṱa u swika tshitori awara ya vhufumi na vhuvhili nga masiari a vha songo vhuya vha ṱahela na luthihi ngauri ri vha ro vha farela zwinzhi hezwi ri tshi ri mufaro hu vhona zwithu zwinzhi nga maanḓa zwino zwoṱhe zwino kwama muthu muṅwe na muṅwe a hu na uri vha sa zwi wane kha mufaro ivha ina ro fhiwa nethemo ndi vhahashi na mubveledzi mudzimangadzoni Mothobi a ri ṱangane musumbuluwo swika ḽavhuṱanu Kizo mshirisi wa Phalaphala FM ndo vhuya na Oscar MBO ndabetani Oscar How you doing? I thought you were going to respond in Venda. It's been a while since I've been there, so I lose it now and then. So I'm gonna be back soon, though. Okay, let's talk about your outfit. Yeah. Who dressed you today? Togo Masondo. He always does my suits. I fix my tie there quickly. Togo Masondo, everything. My shoes are still Libertine, but everything is Togo Masondo. Yeah. Look, you're one of the celebrities in South Africa that dress well, and I'm sure everybody was waiting to see what you're wearing. How do you come up with all these outfits? Not just the Durban July, but these amazing outfits that you always wear. No, I think it's just love, I really love looking good, especially because I'm always outside, My work makes me travel, it makes me work outside, I do shows, I do events, so definitely have to have a good presentation, So definitely, besides being presentable, I just love fashion, I just love looking good, so it's more like love, hence it's like somehow easy, but yeah, it's definitely love. Let's talk about the fashion show that you attended just now. How was it? Well, it was an out-of-world experience. I was in Paris for the Amiri show in Dubai. That was another inspiration, like being invited to a place because of love, like fashion, like the brand, and it's very inspiring. So it just took me very far ahead. Now I'm also thinking about doing my own fashion line in the near future, but definitely like it was great. Great. You were DJing last night and you still have sets to play today. Like right now, you're actually going to one of your sets. Let's talk about the set that you're going to play right now. I mean, what's the plan? Listen, people have seen everything, a lot of festivities during the day. I'm also tired. I want to enjoy and then go home. So definitely got 4 of my kids left. I've been here since 1 p.m. To entertain, make people happy, make memories, It's a very huge thing in Durban. Thank you for Durban Tourism for this, where everyone just connects. Besides Khathihi bringing us, Durban Tourism is bringing us here to Durban. So I'm looking forward to playing, making people happy, making memories, and then, yeah, that's my job. And who stood out for you tonight? Fashion-wise? To be honest with you, I didn't see a lot of people. But shout out to my girl Taylor. She's always killing it. So I really love it. She posted early in the morning. I saw she was in the Taylor for me always does it. So shout out to her. Yeah. Thank you so much, Oscar MBO. Have a great night. Kizo mshirisi wa Phalaphala FM Oscar MBO ujaba kusumesa zone ndi uri ene mafhungo alabi zwo ndo lutshela nga maanḓesa u ṱalutshedza na zwo ambadziwa nga fhedzi a sumbedza zwo ene u tou funa nga maanḓesa mafhungo a fashion nda muvhusa na zwo musi a tshi khou ḓa fhano pulane yawe musi tshi khou lavhelesa u DJ ya arai o sala nga makhima nga u tsha matshiloni a fhano a tshi khou DJ u tou vha na mulovha a tshi khou DJ mshirisi wa Phalaphala FM a ita sumbedza zwo uri musi a tshi ya fashion show yawe hangei nnḓa mashango ḓavha a opha o lisia nga maanḓa musi o rambiwa ngauri vho mu ramba nga nṱhani uri vha vha tshi khou vhona zwa uri ndi muthu ane vho wa funa nga maanḓesa fashion mshirisi wa Phalaphala FM Afrika ndi yavha nga vhathu vhanzhi vho yaho nga maanḓa o ita na u livhuwa Durban tourism uri musi vha tshi vha vhidza uri vha ḓe nga ngeno zwi a thusa nga maanḓesesa. Pluxnet Fibre Wi-Fi isa ongolowi I fulufhedzeaho nga 399 randa fhedzi. WhatsApp ndi 083 649 4138. Nga nḓila ine hafha fhethu ha khou ḓifha ngayo mtshirisi wa Phalaphala FM u nga mangala wo thoma u tshina na vhaṅwe wa hanga o shuma
Zwino hezwi vhathu vha tshi amba uri hafha Durban July muḓipo hone a u fani na huṅwe fhethu thi ndi khou tenda nga nṱhani uri zwino ndo no vha na tshifhinga tshilapfu nga maanḓesa ndi hafha nga ngomu hu vha hu na madende o yaho ngo fhambana huṅwe na huṅwe hu na muḓipo wa hone huṅwe na huṅwe hu na muṋango wa hone wa u dzhena fhedzi ndo ri ndi tshi khou ri vha nga hafha afrotainment nda mbo ḓi wana mubveledzi wa tshiko Donald Chililo Khanari hey asunaka mandilokovela khana ndiko ni tanganedza ka mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Hello. Namusi ho wina the real prince ne for 2025 ndiyone yo wina Durban July is the horse of the day, but guess what, atongo ivona ndotopfanga murahu because the joy is just too much to be focusing on the horse. Riamba Chivenda pano ndika Phalaphala. And ndizo ndo Durban ari vadilavelesa kuambarele kwanu Khanari Marvels of Africa, Marvels of Mzansi ini outfit yanu yotutuwedziwa nga mini hone noambadziwa nga richamba Marvels of Mzansi rwari kuamba chibveledzwa cha khwinesa kana chiguwa cha khwinesa cha South Africa ndi musuku. Zwino arali akho ivona ina musuku na muvalanyana mutsu ono wasumbedza lukanda lwa vharema uri musuku ndi washu rine sa vharema sa vhane vashango sa vhongwani wapo sa vontangiwa kugala. Zwino mafhungo a heinoni outfit o ṱuṱuwedziwa nga zwenezwo ari ḓo lavhelesa G20 na vhuledzani vhune ha vha hone kha aḽa mashango oṱhe uri rine arali ri tshi khou i lavhelesa nga ngeno kha muzika kana kha vhuḓimvumvusi ndi mini zwine ra nga zwishumisa uri ri kone u vha na vhuledzani havhuḓi na haya maṅwe mashango ri tshi khou lavhelesa vhuḓimvumvusi ndi mini zwine ra nga zwi isa kha aḽa maṅwe mashango. Zwino arali a lavhelesa mashango a G20 pande arali hu na shango line ri nga takula mashango a G20 kha nḓowetshumo ya vhuḓimvumvusi kana entertainment ndi shango ḽa Afrika Tshipembe ḽiḽoṱhe ngori hanoni maṅwe oṱhe a bora. Arali aya China huwa bora ahuna entertainment, Russia huwa bora ahuna entertainment, India vha lingedza nyana, Brazil vha lingedza nyana nga samba, hono dzhena na Iran ahuna tshithu, huna Argentina ahuna tshithu. Zwino ndi vhona ungari rine sa shango ḽa Afrika Tshipembe ri nga vha dziphangami kha mashango a BRICS zwi tshi ḓa kha vhuḓimvumvusi ro lavhelesa matambya ra lavhelesa muzika ra lavhelesa zwoṱhe ya nga u angaredza. Ndi vhona ungari kha mashango oṱhe a BRICS zwavhuḓi pande shango ḽa Afrika Tshipembe ndi ḽone ḽine hu a seiwa hanoni maṅwe oṱhe ndo no a tshimbila maṅwe a hone hu dzula ho mbumbumaliwa. Zwino ndi vhona ungari ndi tshone tshikhala tshashu tsho ri rine ri engedze vhuḓimvumvusi na mutakalo nga ngomu ha G20 nga ngomu ha BRICS ra dovha hafhu ra shela mulenzhe na kha G20 summit ino khou ḓa. Vhavhe vha pfa mubveledzi Chililo Donald Khanari a tshi u vhidza nga dzina vha zwi ḓivha uri o dzhena nga ngomu kha mafhungo zwino ndo ri urwa G20 vha muvhona na musi a tshi rembuluwa uri ya zwino khou amba na nṋe zwino u vhudzani vhathetshelesi vha Phalaphala FM uri vha thetshelese mbekanyamushumo ya tshiko. Vhathetshelesi vha Phalaphala FM a huna mbekanyamushumo ya nyambedzano kha ḽa Afrika Tshipembe pande ine nga vhathetshelesi i fhira mbekanyamushumo ya tshiko ine lwa miṅwaha ino fhira ya 10 yothe ndi yone mbekanyamushumo ine i soko dzula i nṱha u fhirisa dzoṱhe. Zwino a huna mbekanyamushumo ino bveledziwa khwine ino hashiwa khwine u fhirisa mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Tshiṅwevho kha ri tevhele mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa na Miss P ri mutikedze hoṱhe a lunako lungafha vha nga luvusa gai na vhone Khanari ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshanu ndo vha na madekwana avhuḓi theri wo nakelela yong ndi khou livhuwa wa fhisa yong u tonga wo to bebiwa nayo yong ndi khou livhuwa nga maanḓa kezo mthetshelesi wa Phalaphala FM team Chico vha hone hafha vhathetshelesi vha Phalaphala FM vhane ri kha ḓi amba navho fhedzi ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vhona nga u thetshelesa tshiṱitshi tsha Phalaphala FM vhona nga no ri ṱalela kha Facebook na kha YouTube hune vha ri wana kha Phalaphala FM rinanwi misi yothe ari vha khou tou ri thetshelesa kha radio kha vha ṱavhanye vha gidime vha yo lavhelesa uri navho fhethu ha ambariwani fhedzi ri kha ḓi vha fhano ende ri khou ḓiphina zwa zwino ro dovha u vhuya na vhafuni vhatikedzi vha tshiṱitshi tsha Phalaphala FM vhane vho ḓa fhano Durban July uri vha ḓe vha ḓiphine na rine ndi madekwana hafha ndi khou amba na nnyi madekwana avhuḓi o ṱwani hafha khou amba na Thabelo Tshivhulungu ubva Makuya. Ndi madekwana ndi khou amba na nnyi hafha ndi madekwana avhuḓi vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha khou amba na vhatsii Roni Tshishonge Mutsipe ubva Tshivhilwi mara Albertine nga vhudzulo Jozi. a ri lavhelese kuambarele ri lavhelese na uri vho ambadziwa nga nnyi kuambarele ku khou ṱuṱuwedziwa nga mini
ri ngo to ambadziwa nga muthu ṋaṅwaha ri to ambara simplicity u tou vha formal u tou vha clean u tou nakelela u tou kona u dzhena vhathuni kuambarele u khou ṱuṱuwedzwa nga fhethu hafhanoni ha fhethu u ṱoḓa muthu o nakelelaho o ṱambaho. ri lavhelese kuambarelo ri vho ambadziwa nga nnyi? Kuambarelo ndi vho mme vhe vha ṋanga thundu heinoni ri mashophoni mara madzina vha ḓo a wana nga tshifhinga tsha musi hu tshi vha na mushumo wa munyanya. A ri ḓo lavhelesa uri musi vho ḓa fhano vho tou ḓo ḓiphina kana vho ḓo betsha dzibere kana vho ḓela zwoṱhe? Hafhanoni ri tshi ḓa ro ḓo ḓiphina ulo lwendo ri ra tou dzudzanya ri khou ḓo ḓiphina and then o kona u vhona vhathu na uri ri kone u vhona uri ro bva nga ngei kha shango ḽa vho riṋe ḽa Limpopo zwithu zwi khou tshimbila hani. A ri lavhelesa uri musi vha tshi ḓa fhano vha vho ḓo betsha dzibere kana vho ḓi tou ḓa uri vha khou ḓo ḓiphina? No betsha dzibere na mungana wanga ngeni ro ḓo ḽiwavho mara pfi o ḽiwa nga ningo ndo zama u vhudzisa nda ri ho ita mini fei o tou sala ningo mungana wanga nda ri ei mara ro ḓo ḓiphina after that ro ḽiwa mara ro ḓo ḓiphina mara next year ṅwakani ri ḓo dovha ra betsha ndi namba 12 mara next year ri ḓo dovha ra betsha vho namba 10 vho namba 7. Kha ri ḓo lavhelesa uri ndi lwo thoma vha tshi khou betsha dzibere kana zwithu zwine vha dzulela u zwi ita nga ṅwaha nga ṅwaha? A thi muthu o tou tamba madaizi mara ndi zwithu bere ndi a dzi betsha ndi zwita nga ṅwaha nga ṅwaha ri dzula ri khou betsha ai 5 million ndo ḓo ṱuwa nayo mani hei ho pfi ningo ndi yone yo ri kakisaho ningo yo kakisa zwithu ho tea ro ṱuwa na dzibere 5 million. Ndi kumbulele vha mbudze vhathetshelesi vha Phalaphala FM uri vha ise phanḓa na u thetshelesa tshiṱitshi tsha Phalaphala FM. Enda a huna hune vha ḓo ya hone arali vha sa khou thetshelesa tshiṱitshi tsha Phalaphala FM vha nga siye dzibereni vha nga siye Royal Garden vha nga siye huṅwe fhethu kha vha thetshelesa tshiṱitshi tsha Phalaphala FM vha ḓiphine ndi yone enjoyment ya Phalaphala FM. Ai Vhathetshelesi vha Phalaphala FM ri humbela uri tshiṱitshi hetshi kha ri tshi kunguwedze u ya nga u sa fheli ndi zwithu zwavhuḓi u ḓiwana ri hafhanoni Durban ri na vhathu vha Phalaphala FM ndi a livhuwa. Mthetshelesi wa Phalaphala FM musi ri tshi vhona hu na labi ḽa ṅwenda ri mbo ḓi namba ra kokodzela tsini ra ri havha ndi vha hayani fhedzi zwa zwino havha muthu a si muvenḓa fhedzi kha ri pfesese uri ndi ngani vhonanga u ambara rokho ine ya khou vha i na labi ḽa ṅwenda ndi madekwana ndi khou vha ṱanganedza kha Phalaphala FM? You know how to greet. I do. Oh, that's wonderful. Now, you're wearing a dress that has got mungwenda fabric. Let's talk about why you decided to use the mungwenda fabric and tell us more about your outfit, actually, and who made it for you. I just love the blue color. So blue means royalty. And then when I had the colors of the vendor pattern on it, you know, I went to a shop last minute and I was like, I'm looking for an outfit. You know, sometimes you know that you're going to a function, but you just don't give attention to what you're going to wear. Last minute, I went to a mall in Kettlestone and I was like, I have to get something for the, you know, I look at the theme and it says Marvel of Africa, of South Africa. And I thought, okay, Mandela shirt, whatever African thing. So I'm just going to embrace the South African feel and everything. So I saw this outfit. I'm like, you know, when I went in, I took the right size, the right dress, and I fitted in, and it just suited everything. I'm like, this is the outfit, you know, because I struggle with other malls. But when I went to Cradlestone, I just fit this dress. It just was like as if it was designed for me, everything, the measurements and everything. So I just fell in love because I work with diverse community. I'm in the space where I travel nationally, so I get to engage with different ethnic groups, Nguni, Sotho, Pedi, Swati, and everyone. So I just said, I'm going to represent the Venda people. But yes, my husband is Zulu, I'm Swati, but I just wanted to be diverse and just be beautiful. And I came here in Durban, I got this hat because I didn't have a hat. I said, I needed something to match my outfit. Then I went to the Durban flea market hat. Then I got the hat. I'm like, my outfit is perfect. I'm just so perfect for South African, for the marvelous of Mzansi. Zwino hava muthu vari vone va muswati ende na mufarisi wavo asi muvenda fhedzi vari vone hezwi vha tshi pfa uri una Durban July vha sa ḓivhi uri vha ḓo ambara mini vha humbula vha sa kona zwi dzhielesa nṱha vha fhedzisela vha tshi vho ya mavhengeleni vha ya vha ṱoḓa tshiṅwe na tshiṅwe tshi ḓo tevhelana na theme ya hoyu ṅwaha i no pfi Marvels of Mzansi vha vhona hei rokho
i tshi ḓo itesa nga maanḓesa vha ri vha khou ṱoḓa na uri vha ḓiwane vha tshi khou ḓiṱongisa nga u vha muafrika fhano kha ḽa Afrika Tshipembe vha tshi khou lavhelesa tshaka dzo yaho ngo fhambana vha nanga hei rokho ine ya vha na mitalo kana ndi nga tou ri na ṅwenda khayo honeha mutshilisi wa Phalaphala FM vha ri vha khou takala nga maanḓa o ḓiwana vha fhano vha ri vha tshi tou swika fhano vha mbo ḓi zumbula uri hai mani a thi na muṅwadzi vha ri ndi khwine vha tshi ya flea market vha ḓi ṱoḓela muṅwadzi une vha ḓo ambara wone. I want to tell you that you look so beautiful and have a great night. Thank you so much. And I'd just like to say thank you to Phalaphala FM. I hope we will see each other soon because I also want to engage more and learn about different cultures. Hence, I've decided on my outfit and I will engage with you guys. Thank you so much. Ndigolivhuwa nga madekwana vhuḓi vha ri vha khou livhuwa nga maanḓa kha Phalaphala FM ngauri vhone vha muthu ane vho ri vha funa tshaka dzo yaho ngo fhambana vha ri ri ḓo amba zwone zwino sikale ngauri vha khou ṱoḓa ḓiwana vha tshi khou guda zwinzhi nga lushaka lwa vhavenḓa mutshilisi wa Phalaphala FM a songo guma afho fhedzi ri kha ḓi tea u tshimbila nṋe na vhone ri dzhena nge nga ngomu ri vhone vho vhaṅwe vhathu ri vho ambarani hone vho ambadziwa nga nnyi fhano Greyville Race Course Durban vhasikwivhili ni madekwana ndi vhona vhuḓi nga maanḓa ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa hei i vhonakelela mani ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi vho thoma ndi tshi ḓa kha Roḓigeḓa ndi khou livhuwa u rambiwa a ri mbo ḓi lavhelesa uri vha tshi nanga eyi sutu yavho vho vho lavhelesa ndi funa mivhala heinoni ino nga ḓaka zwino ndo ri ndi tshi lavhelesa ndo sedza na theme ya uno ṅwaha nda ri nda wana ine ino nga ḓaka nyana i tonga i ḓo ntakadza sa vhukuma nda swika nda i nanga nda ya kha murungi a tou nthungela yone ndi funa zwe nda amba hafhaḽani kha advert kana kha promo ndi tshi ri suthu ino nga muthu o tou bebiwa nayo ndo vha ndi khou amba zwenezwi ngauri yo tou kaliwa ndo ima hanefho uri na kutumbuho kui u songo vhonala most people ro vhona vho amba zwo ri vhona u bva 2011 vha tshi khou ḓa Durban July na Phalaphala FM kha vha ḓo ri tshimbidza kha miṅwaha yoṱhe ine uri vho ḓifheleswa nga ṅofhi hone vha tshi vhambedza na miṅwe miṅwaha yoṱhe vha khou vhona ya ṋaṅwaha yo tshimbilani ndo thoma ḓa nga 2011 musi ndo rambiwa nga munna wa vhaṋe Roni Madikana o vha tshi yasha dzibere na kha Phalaphala FM ndi ene wa nthamba lwo thoma a ri iḓani ngeno nda vhona uri nga nḓila ine hafha fhethu ha takadza ngayo ndi nga sa ḓo vha nda u bva zwenezwo u swikela zwino ndi tshi khou ḓa Durban July fhedziha ṅwaha wo fhelaho ndo ḓifheleswa ngauri ndo vha ndi tshi ḓi nanga zwiambaro kha miṅwaha yo fhiraho fhedzi ṅwaha wo fhelaho ndo ri u nanga badzhi iṅwe nda rungeliwa yone vhathu vha ri ndi 3 bit saladi ndi mini mini zwo luga ngauri zwi amba uri vha 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 khou i vhona uri ndi yavhuḓi yo naka i fana na 3 bili nda ri zwo luga na musi zwo ralo mara a zwo ita uri vha songo nyama zwone u nyama ni khou nyama uri hu ite mini ngauri hafha fhethu hu na muḓifho waho u sa fani na wa ungo fhethu ndi bepha kana mushumo wa shango une wa avha na vhathu vhane vha bva kha mashango ḓavha vhane vha vha vho tou ḓela hedzi dzibere kana u bedzha hedzi dzibere dzine ra khou dzi vhona a ri lavhelesa uri musi vhone vha tshi ḓa vha vho ḓelesa dzibere kana fashion ndi vha ndo ḓelesa fashion ngauri hune nda vha ndi hone hune ra vha ro dzula hone riṋe ro vhetshelwa hone uri ri dzula hone ri ri vha ri khou dzi vhona fhedziha dzi ḓi fhira fhedziha musi ri tshi ḓa kha mugidimo hoyu vhone muhulwane wa awara ya vhuṋa ndi a ḓivha tshifhinga tsho yo u vhona fhedziha a ri ḓelesa fashion na u tou ḓiphina na u takala vha vho lavhelela uri la yo winaho nga vha yone ine nga wina na musi ro i amba mulovha musi ri na vhoramulondo vho ḓa kha shuni musi ri hanefha Durban vha amba zwori ndi yone bere ine ya khou yo wina matshelo kha ri betshe nga ngoho ya khou ḓi wina ndi khou livhuwa nga maanḓa vho sikululo kha madekwana vhuḓetshela mudzimu kha ri tonde vho ambadziwa nga nnyi nṋe ndo ambadziwa nga Nisedi Textile u wanala Ottawa Building Joburg Castle Street okay musi vho ḓa fhano vho betsha bere kana vho tou ḓela zwa dzi fashion fhedzi ndo tou ḓela u ḓiphina nga zwoṱhe bere ndo lenga fo ndo ṱavhanya nda swika uri ndi betshe so na musi ndo tou vha zwo ḓiphina havho ndo tou ṱambavho wa ḓipfhavho uthivo uri wo ṱamba vho vhonalisa a ri mbo ḓi namba ri lavhelesa mushumo wo tou raliho u amba mini kha vhone sa muthetshesi wa Phalaphala FM ngauri u vha u tshi khou ḓi ambiwa vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha ya u ḓivha vhahashi vha Phalaphala FM vha khou kona u vha vhona na musi mushumo wo raliwa ri ṱuṱuwedza tshifhinga tshoṱhe ngori tshifhinga tshoṱhe vha dzwa khou hasha ende zwa kale ra tshi ḓivha zwo ndi mushumo wa dzi celebrity fhedzi
zwino bva tshi ra thoma vho ḓo dala no vho ri vho zwi ḓivha vho so na riṋe vhaṅwevho ende asi zwinzhi zwinzhi huṅwe vho to renga thikhithi fhedzi yo betsha so ḓi zwo uri muthu a ye kha VIP ri kone vho ḓiphina vho na phalaphala fhano vhathu vha Limpopo na Gauteng ndi tshifhinga tsha u sa tsha sogola nga internet. Pluxnet Fibre yo swika i khou vha ḓisela Wi-Fi i sa ongolowi i fulufhedzeaho nga 399 randa fhedzi nga ṅwedzi. A si heiḽa ine ya sokou mona tsha ndzunguluwe hei ita zwa vhukuma vha tou puṱedza fhedzi yo vula i nga thusa matshudeni vhabebi kana vhoramabindu. Pluxnet Fibre ndi Pluxnet kha vha joine namusi kha pluxnet.co.za kana nga WhatsApp ka 0836494138 yashu nga riṋe vhaṋe. namusi mutshilisi wa Phalaphala FM ri tano wana Yolanda Mukonḓi ane a vhori ndi muṅwe wa vhathu vhe vha vha hone ngei kha Big Brother. Vhathu vhane vha funa Big Brother vha ya muḓivha vha mu funa nga maanḓa vha mutevhelela ndi madekwana Yolanda ndi khou muṱanganedza kha Phalaphala FM. Ndi madekwana avhuḓi ari muḓi lavhelesa rokho yawe na kuambarele kwawo Marvels of Mzansi. Ene musi a tshi nanga ei rokho o ambadziwa nga nyi zwo tshimbila nga nḓila ndo ambadziwa nga Dean Macock and hey roko represented the flower, the protea flower, and then we decided to go with the protea flower because of Mzansi and also ne as a person I am a marvel of Mzansi. I mean look at my head. So I was like, let me just put everything out there. That's why I'm not wearing any wig, so that I represent marvels of Mzansi properly. ndati tama uri huna vana vhane vha vha hone hayani vhane vha vhori ndi vhavenḓa vhane vha fana na ene kha lukanda fhedzi a vha na vhuḓifulufheli ene na vhuḓifulufheli vhunzhi nga maanḓa kha ḓo amba navho. Nanga ri kha vhathu vha uri they have my skin and then maybe you are being bullied at school or maybe something bad is maybe you're not even comfortable in your own skin. Sorry guys, say Shivenda. But ene mune u khou tea uri a ḓi tanganedze zwi thoma kha ene. Everyone else, those you wanna when you have accepted yourself. So confidence it thoma kha ene mune, you the person. So you as a person, you need to accept who you are. Then people are going to see what you believe you are. Arali u khou dzumbama, u khou shavha vhathu and everything. That's what people are going to see. Mara if wa sumbedza vhathu uri nne ndo naka as I am, that's what people will see. So it starts with you. Mutshilisi wa Phalaphala FM mledza wavhuḓi nga maanḓesa kha musi ri sathu mu vhofholola ndi khou tama u ḓivha uri ndi zwifhio zwithu zwe a zwi funesa kha ḓuvha ḽa namusi kha zwoṱhe zwe zwa khou itea na muthu ane a vha uri u pfha u nga ri o mu ambarela rokho a tevhela thimu a mu nakela nga maanḓa kha vhusiku ha ḓuvha ḽa namusi. Ri tshi khou ndi ḓo thoma kha rokho uri ndi nnyi muthu wa ngambarela rokho nda mu funesa nga maanḓa awa hoyo muthu ndi nne. Me, I love my outfit and how it looks. And also kha ḓuvha ḽa namusi ndi funesa hospitality ya vhathu vhe vha ngibidza afha noni Afrotainment ndinavo tira yo their hospitality is amazing. I'm also with Honor as well. Cellphone Honor. Oh, hospitality is amazing. And their marquee shem, it's a vibe. Honestly, I don't really understand what's happening with the horses. I saw someone won, but I started to woo. Anyway, I love the hospitality that I'm given. They're really taking good care of me. DJ Fresh ndi madekwana. Ndi madekwana sisters. Who taught you that? We learn these things, Phil. Okay, but let me teach you further. Yeah. So when I say ndi madekwana, you say ndi madekwana vhuḓi. Ndi madekwana Fresh? Ndi madekwana vhuḓi. There you go, there you go. Thank you so much and welcome to Phalaphala FM. Thank you very much. Ndorebo. How? When are you a vendor? I need to take you to vendor. You must do that. Yeah, no, when are you a vendor? Let's talk about your outfit. What inspired your outfit tonight? Because I am a Motswana man with royal blood. Because my mom and my dad are both from royalty on each side of the family. And we are cattle breeders. So for me, farming is not a big deal. So this is half a lobola. I was like, okay, that lobola looks good on my shoulders. Because we're cattle breeders, we don't waste any part of a cow. We eat every part of the cow. The part of the cow we can't eat, we must use. That's how you honor the life that was given for you to survive. So is this like cow skin? It's a cow hide. So when was it? Cow hide. Oh, wonderful. Cow hide. Wonderful. Yeah, bo. So when was this one?
No, because I need you must still treat the skin and everything else. So this one sacrificed itself more than a month ago. So let's talk about the whole day today. What was your expectation today? I mean, in terms of fashion and what happened on the race course? I love horses because, like I said, my father is a farmer. So we have horses, donkeys, goats, and cattle. So seeing horses run and racing, it's a beautiful thing. Horses are, listen, if you can afford to have a horse, get a horse. Most majestic, most beautiful animal on the planet. So to see them in action is amazing. It's a pity they don't know we're here. It's a pity they don't know why we're here. I'm sure these horses are like, why who claims this so? You know what I mean? Yeah, so, but listen, every year South Africans come out. They come out, they make an effort. So Durban July, you can't go wrong if you're looking for fashion ideas. If you're looking for something for your Pinterest board, the Durban July is where you need to be. And who stood out for you tonight? Me. Yeah, me, the Motswana King stood out tonight. So thank you. And thank you very much. And did you bet? No. I didn't bet, unfortunately, because I've been working. I did 4 marquees, so I didn't work. I didn't bet, basically, yeah. How many marquees are you left with? I've done 2. I'm doing 2 more. 2 more, and those will be the last one for tonight. Yebo. Thank you so much, Fresh, and have a great night. Thank you. I want you to tell our listeners to listen to Phalaphala FM. Nake DJ Fresh, Mamelang Phalaphala FM, or Hi Mujimutlolebon. Thank you so much. Have a great night. Thank you so much. Kezo mshini swa Phalaphala FM zwe bakusumbesa zone ndi uri hezwi zwe ene ambara zone zwo ṱuṱuwedzwa nga uri u bva vhuhosini zwino ona nga uri a dzhie lukanda lwa kholomo uri ambare lone ari zwoṱhe zwi ambara zwone zwi khou sumbedza uri ene u ṅwana wa Mutswana wa ḓihudza ngo vha Mutswana a sumbedza zwa uri musi ene a tshi ḓa fhano u vho ḓela fashion nga maanḓesa ari u kha ḓi vhona makhi mbili dzine a kha ḓi tea uya a DJ khadzo ono DJ kha mbili ho sala mbili ari a tshi ḓa fhano u wa zwi funa nga maanḓesa nga uri ndi zwithu zwine zwa vha uri zwi tsinitsinisa naye ari vhathu kha vha ise phanḓa no thetshelesa Phalaphala FM. Zwezwi ri hafha ndi khou vhona iṅwe rokho yo nakaho nga maanḓa ndi tshi ri ndi sendela tsini hai ndi muhashi washu fhano kha Phalaphala FM hulisani vhuloi wo posiwa muhashi wo mbekanyamushumo wa rinanwi huli ndi a vhaisa wa zwiḓivha ndiri a thi ḓivhi na zwo ri thomege abe ndi khou mu vhona hafhaḽa ndiri ina rokho yo naka nga maanḓa ndi tshi ri ndiri hai mana muthu ndi huli ndi madekwana ndi khou mbekanyamushumo mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa ndi madekwana vhuḓi misi na vhaṱaleli na khathihi na vhathetshelesi vhashu wa Phalaphala FM. Tshe ro thoma a si ro thoma ene a tshi khou ḓa fhano Durban July kha ḓo lavhelesa uri u bva tshe ro thoma o ḓa hone o ḓa nga ṅwaha ufhio a tshi lavhelesa na heyi ya ṋaṅwaha u khou vhona zwithu zwi tshi khou tshimbila nga nḓila ndo thoma yo tou thoma yo vha ya mahoḽa he ra vha ri tshi khou namela magabelo riding the waves ro vha ri tshi khou tou futha nga muvhala wavhuḓi nga maanḓa wa blue yo vha yavhuḓi nga maanḓa ho vha tou thoma ndi tshi khou ḓa zwithu zwine zwa uri a thi ngo tou zwi ḓowela ndo vhona fashion dziṅwe dzo ntshuwisa ndi tshi vhona mivhili ya vhathu kuambarele ngauri thi zwino nṋe a thi lengi u tshuwa hezwi zwi songo ḓowela zwithu vhathu vha ḓitsiedza tshi khou vhona ndi khou akhamela fhedzi o vha hu ḓuvha ḽavhuḓi nga maanḓa ndi amba uri na u tshenzhema hanga kha zwithu zwinzhi hezwi zwa zwo tou thoma zwo zwavhuḓi nga maanḓa kha ri ḓo lavhelesa theme ya uno ṅwaha Marvels of Mzansi ri lavhelese zwe ene a ambara zwone a ri vhudze zwa uri izwi zwi ambara zwone muhumbulo wo ḓa hani o tou ḽora i rokho o tou i ḽora ho itea mini uri ene a sale a tshi khou nanga muvhala u no ina rokho yo nakaho nga u rali ngori tsho tou thoma kha ndi mu vhudze o naka nga maanḓa ndi khou livhuwa nga maanḓa Miss P nṋe ndi ḽora jazz fhedziha ndi na mashudu ngauri hu na muthu ane a nyambadza tshifhinga tshoṱhe ndi tendela muzi woṱhe ndi ambadzaho nga popi ndi murungi wanga vha tshi mbona huṅwe na huṅwe ndi tshi vha nga nḓila ine nda vha ngayo a si nṋe thilala maṱo ndi bofu zwi tshi ḓa kha mafhungo a fashion fhedziha wa ḓa muvhili wanga uri ngafha funa u dzumbiwa ngafha funa u sumbedziwa zwino ndi ene no nthungela fhedziha tshi a vha khou tama uri a to u senda mesa nga maanḓa khatsho ndi mafhungo a u ṱongisa mvelelo yashu ya Tshivenḓa zwino kana ni ri sialala zwavhuḓi ḽashu ḽa Tshivenḓa zwino ri a zwo ri tshiambaro kana maambarele ashu a Tshivenḓa ndi labi ḽa ṅwenda zwino ra vhona zwo tea zwo ri a soko posaposa ṅwenda nyana fhedziha heḽi ndi saga Miss P ndi khou tenda zwone na wa video ḓo zwi sumbedza ndi saga ngauri ri vhona zwo ri khou ṱoḓa labi ḽine ḽa ḓo sumbedza zwithu zwine zwa zwi na vhuafrika ndi zwenezwo ra khou tamba nga maanḓa u ṱongisa sialala ḽashu sa vhavenḓa ri khou humbula vhona rokho yawe yoṱhe yo fhela i funa vhona yo fhela ndi rembuluwe thini ndi zwenezwi
khou vhona uri a humbudze vhathetshelesi uri vha ḓo mu wana gai muyani. Nṋe muyani a huna na vhuṅwe vhushavhelo a huna muthu ane anga ri khou pendela ḓuvha a songo fhira hangei hanga vha vhudzisa zwo ri ndi gai ndi musi ri khou amba kha mbekanyamushumo ye ri a dzedza awara ya vhuṱanu swikela awara ya 12 nga madekwana musumbuluwo swika ḽavhuṋa vha sa hangwe mbekanyamushumo ya musanda wa jazz sa zwenezwi ndi mukanoni wa musanda wa jazz. Pluxnet Fibre Wi-Fi isa ongolowi i fulufhedzeaho nga 399 randa fhedzi. WhatsApp ndi 083 649 4138. Mthetshelesi wa Phalaphala FM kha ḓivha fhano Greyville Racecourse hune ra khou ṱangana na vhathetshelesi vha Phalaphala FM zwine zwa khou takadza nga maanḓa ngauri musi vha tshi ri vhona vha mbo ḓi ri hela na riṋe fano ndi madekwana ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Ndi madekwana a vhuḓi welelani. Nṋe ndi nga vhusani ngo ndi na nyapa. Ni na Semi Matloga. Vho Matloga ri khou ṱoḓa u ḓivha uri kuambarele kwavho vho ambadziwa nga nnyi hone kunangele vho hafha kwa Suthu ko tshimbila nga nḓila ḓe. Hai zwavhuḓi ndo to ḓi ambadza ndo to ḓesa nyana hafha zwino ndi vho ḓivha dress code ya fhano ndo to ḓi ambadza. Kunangele kwa mivhala vha tshi khou tevhela yone Marvels of Mzansi. Nṋe ndo zwi pfa uri hu khou itea mini hafha fhethu mara a ḓi tou vha uri nda nanga uri ndi ambare yeneyi green yeyi. Kha ri ḓo lavhelesa uri musi vho swika fhano vha vha vho ḓela dzi fashion nga maanḓa kana u betsha na dzi bere. Nṋe ndo ḓela zwoṱhe na zwine zwa zwi khou itea hafha ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa hafha fhethu wa ḓifhesa nga maanḓa. Kha vha ḓo tou ri tswela uri zwavhuḓi ha fhethu hu khou itea mini ngori tshi ri vhaṅwe vhathu vha hayani vhaṅwe vha vhathu vhuya vha ḓa muthu ono tou fana na nṋe na mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa ndi lwo thoma ri tshi khou ḓa ṋaṅwaha. Ndi uri zwavhuḓi hafha hu dzi bere ri vha ri khou ṱangana na vhathu hu na Phalaphala FM hu na vhathu vhoṱhe vha tshaka dzoṱhe ende ndi avhuḓi zwavhuḓi wa ḓifhesa hafha fhethu. Vhewe ndi o thoma ni tshi khou ḓa fhano Durban July kha ri ḓo lavhelesa uri ndi mini tsho ni ita uri ni pfhe uri ṋaṅwaha a ni vuḓi ngauri Durban July si lwo thoma tshi khou itea. Ndo dzula zwi vhona uri ndo salela murahu kha zwine vhaṅwe vhathu vha khou ṱangana nazwo out there. Ndo takalela u travela and seeing people vhathu vha different and yeah we went to Transmart and see people and yeah explore. Zwina ngoma zwo tshina ni ngo to ambara na vhona vhathu. Yeah ndi vhoniwe na Mthetshelesi wa Phalaphala FM nga ngori nṋe ro ḓiphina nga maanḓa ḓuvha ḽa ṋamusi u bva kha fashion ya kha bere yo winaho The Real Prince ya vha yo ṋameliwa nga Jockey Craig Zaki so zwino kha ri humele nḓuni dza khasho. Ngori mbo ḓi swika mthetshelesi wa Phalaphala FM fhano nḓuni dza khasho wo shinga tou tama wo dzula haningei wo ambara dzi roko ngori hafha fhethu ho takadzesa nga maanḓa. Fhedzi musi vha tshi khou vhona ro vhuya fhano nḓuni dza khasho ndi nga nṱhani uri zwa zwino ndi tshifhinga tsho ri ambe na Mikovhe Shares Mulaudzi u bva ha Pluxnet Fibre vhane vha vha uri ndi vhone vho lambedzaho ino mbekanyamushumo uri ḓi wane ri hangei Durban July. Mikovhe ni khou muṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa. Miss P. Kha ri mbo ḓi thoma u lavhelesa uri ndi tshini tsho ita uri vheiwe sa vha Pluxnet Fibre ni vhone zwo tea uri ni lambedze ino mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa uri ri ye Durban July ngori ro ḓiphinesa. Ndo vhona zwinepe Miss P na vhathu vha vhona kesa. Rine vha Pluxnet Fibre ro vhona zwi zwa ndeme uri ri lambedze mbekanyamushumo heyi ya Roḓigeḓa. Ro dzula ra vhona holu lushaka lwa Roḓigeḓa hu lushaka lune lwo aluwaho nga internet lwa dovha lwa vha lushaka lune lwa dzula lu kha internet. Zwino ra ḓi dzula ra vhona uri ndi zwa ndeme na rine ri dzhenise mulenzhe na rine ri takale na na lushaka lwa Roḓigeḓa. Vhaṅwe vhathetshelesi vha shinu lwo thoma vha tshi khou bva Pluxnet Fibre kha ri ḓo vha ṱalutshedza uri afha ha Pluxnet Fibre hu vha hu khou itiwa mini zwavhuḓi? Pluxnet Fibre ndi bindu line la ṋekedza tshumelo ya internet kha muthu muṅwe na muṅwe na mabindu. Hezwi ri tshi amba nga ha fibre ri vha ri khou amba nga hedzi dzi thambo dzo no nga dza muḓagasi dzine dza ṋea connection luvhilo luhulu na lwa nṱha lune lwa sa tsikizei. Olu luvhilo ri tshi khou shumisa technology no pfi Wi-Fi ndi heinoni ine ra ḓi wana ri tshi khou shumisa kha dzi founu kha dzi laptop na kha dzi computer. Zwino ndi dovhe ndi muṱalutshedze uri heḽi bindu ḽi bva gai. Bindu heḽi ḽo thoma nga musidzana wa murema o ḓi wana hanefha mushumoni ofisini
o dzula o connecta kha Wi-Fi a tshi khou shuma ambo ḓi tama uri hei connection ine ndi khou i shumisa fa mushumoni na nṋe ndi nyaga u i shumisa ndi hayani. Ndi hezwi a tshi swika hayani a nyagana ya mabindu ane a rengisa ine tshumelo ya Wi-Fi ine tshumelo ya internet. Ndi hezwi a tshi sedza ri iwe dzi prices dza hone dzi nṱhesa mara ri ḓo ita hani ngori ri khou tea u dzi shumisa, ri khou tea u vha ri connected tshifhinga tshoṱhe na ngori ri hayani vhana vha khou tea u shuma, vhana vha khou tea u ita dzi homework na nṋe ndi hayani ndi a kona u ita mini u shuma na henedzi dzi TV dza maḓuvhano dzi shumisa mini Wi-Fi. Hai ḽa mbo ḓi lala Miss P ḽi tshi vho ḓi lala ḽa ḓi dovha futhi ri tshi vho swika ri tshi khou dalela makhulu na mukegulu ra vhona uri ai afana mini ahuna Wi-Fi. Ndi hezwi vhana vha tshi thoma u lila na nṋe zwino ndi khou tea u ntsha tshelede iṅwe ya dzi data. Ndi hezwi ndi tshi humbula nda vha na hoyu muhumbulo wori ndi tama muṅwe na muṅwe fhano Afrika Tshipembe a tshi ḓi kona u ḓiwana a tshi khou shumisa heyi tshumelo ya internet huṅwe na huṅwe hune a ḓo vha a hone hafha Afrika Tshipembe. Ndi hezwi ri tshi vhuya fhano makhwani ri tshi thoma u fhaṱa heḽi bindu ḽa Pluxnet Fibre. Ndi khou funesa nga maanḓa mafhungo ane a khou sumbedzisa a uri musi ri tshi ya mahayani u wana kha musi zwikolo zwo vala zwenezwi sa musi zwikolo zwo vala vhana vha mahayani u wana vha tshi khou ri ei afha fhethu wo bora hu soni ngori wa bora ngori vho no ḓowelesa nga maanḓa internet ine ya vha na luvhilo luhulwanesa nga maanḓa. Kha ri ḓo lavhelesa uri ubva tshe vhewe ra vha na vhushaka na Phalaphala FM na mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa vhushaka ha vhewe ho vha nga nḓila ḓe hone vhewe honi fara nga nḓila ḓe? Nṋe ndo aluwa ndi tshi thetshelesa Phalaphala nahone hu si nṋe khotsi yanga a tshi thetshelesa Phalaphala ende u tshi wana iḽani radio volume ya hone ya nge nṱha. Zwino u tshi funa kana u sa funi wa u tshi vha u khou thetshelesa Phalaphala u tshi vha u tshi khou thetshelesa u bva kha zwiṱori dzi nḓivhadzo mafhungo na bola ya i tshi thoma ya fhela ni tshi khou thetshelesa kha Phalaphala. Ndi hezwi miṅwaha i tshi ya ndi tshi vha ndo ḓinekedza kha Phalaphala hu sina tshiṅwe tshiṱitshi tshine ndi nga ḓi wana ndo tshi khetha ndi tshi khou thetshelesa Phalaphala. Ha vha uri ro dzula na thimu heyi ya Pluxnet ri tshi kha nyambedzo hedzi dza u vhambadza ra ḓi wana ri tshi khou tea u khetha zwiṱitshi zwa radio. Ndi hezwi nṋe ndi tshi imisa tshanḓa ndi tshi ri ri khou thoma nga Phalaphala. Phalaphala ndi hayani ri thoma u fhaṱa hayani. Ndi hene ra vhona heyi tshumiselo na Phalaphala hu yone ya ndeme. Mara vho fariwa zwavhuḓi zwone nga maanḓesa nga maanḓa zwi ri na vhaṅwe mabindu kha vha sendele tsini ngori fano kha vha sendele ndi hone hayani fano. Ri tshi khou bala ino mbekanyamushumo tshi kha ri muḓi lavhelesa uri kha vhathu vhane vha khou thetshelesa nga zwino tshifhinga kana vhane vha khou ri ṱalela vhane vha tama u ḓiwanela Pluxnet Fibre vha i wana nga nḓila ḓe? Vhathetshelesi vha Roḓigeḓa vha nga ri wana kha heyi nomboro i kha WhatsApp vha kona u dovha vha ri founela khayo ra ḓi vha thusa. Nomboro i ri 010 313 0050. Ra dovha heyi nomboro i kha WhatsApp vha kona u founa ra dovha ra vha na website. Iyi website i ri www.pluxnet.co.za hune vha kona u wana dzi package dzashu dza kha mitengo ro dzi fhaṱaho uri dzi kone u swikelelaho nga tshitshavha tshoṱhe nga muṅwe na muṅwe na mabindu oṱhe. Ra dovha ra vha ri kha dzi social media ri na Facebook ri na Instagram ra dovha ra vha na hezwi zwa TikTok nda muvhona ene zwa majasi ndi khou ḽi funa ni ḽi a jasi ndo ḽonaka. Ra dovha ra vha na heyi yo no pfi X. Zwino ndi dovhololo heḽa aḽa nomboro ndi 010 313 0050. habe nomboro i tshi mbo ḓi ri 010 muthu ane vha venḓa u ḓo mbo ḓi pfha a khou tshuwa uri ai kani riṋe a ri ngo vhaliwa. Hai vhoṱhe ro
ro vhala roṱhe zwi amba zwo ri vha khou shumisa heneyo nomboro na musi arali vha hayani venḓa vha tshi khou ṱoḓa hei fibre vha nga ḓi i wana na musi vho founela heneyo nomboro muṅwe na muṅwe a re hafha Afrika Tshipembe u shumisa heyo nomboro u ḓo ḓi founa ra ḓi vha thusa Mikovhe ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tshawe ḓuvha na madekwana vhuḓi ndo livhuwa Miss kezwo mthitshiriso wa Phalaphala FM mathina mbekanyamushumo yashu ya namusi yo tshimbila nga u tou rali u tou bva ningei mathomoni musi ri tshi khou vhona vhahashi vhashu vho nakalela nga maanḓa ri tshi khou vhona na vhaṅwe vha ḓivhalea ro vha ri Durban hei nga vho funa u tshi pfhi ri ya zwi dovha futhi mani u funa u tshi pfhi ndi ri vhege iṅwe na iṅwe vho sokou pfhi ri khou ya haningei Durban July ri khou sokou ya haningei Durban July fhedzi kha vha ndi vha vhudza uri na ṅwaha u ḓaho kha vhalambedzi vhane vha tama u lambedza ino mbekanyamushumo vha songo vhuya vha ita thiza vha songo vhuya vha shavha kha vha kwamane na riṋe vha vhone zwo uri vha nga lambedza nga nḓila ḓe ino mbekanyamushumo musi ri tshi ya phanḓa u bva kha Miss P na mveledzi tshiṱagaho nga ḓuvha madekwana vhuḓi kha vhone musi na ri tshi takuwa hafha ri khou mafhungoni ya awara ya ṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ri a dzidzane vha khou ediswa nga hulisani muloi wa posiwa hei no mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa vho vha vho i diselwa nga Pluxnet Fibre. WhatsApp ndi 083 649 4138. Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM.